Menjua-jua sinina turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Meriah purta jumpa kita ibas acara pepalam pusuh silid ibas kanal YouTube YKB GKI si berbahasa Karo. Guna ngalaupun kata di bata, mari si pesikap pusu kurta resada kita ibas tutup. Bertutup kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Bapa si puji imuliakan kami. Ibas Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Nggo sikap kami dekehken ras ngaloken katandu si badia Bapa. Ngerana kaman kami Tuhan. Bahan maka katandu jadi tenang. Nerangi pusuh kami ras perdalanan kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus. Ngoreh kami tertutup. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan. Renungan ta ibas surat wasiat alu judul kredibilitas skala saksi. Berpalaskan Galatia sada ayat 6 se 12. Jangan si jadi penekanan na Galatia sada ayat 10 sada nina. Oh senina-seninaku, kukatakan man bandu, maka berita si meriah, si kuberitakan labo manusia berbahanca. Senina turang kekelengan Tuhan, jadi saksi Kristus merupakan perkuah hati sekaligus perintah. Amin bagi labo lalap mesunah dalankan pedah Tuhan ibas kegeluhentah. Pengalaman sewari-wari buktikan cah. Buwe kala Kristen si geluhna la encurminkan selaku saksi Kristus. Sebab geluhna petembil entah pe perimbang ras berita si meriah. Paulus ngajuk perpulungan Galati ngeluh ras jemak enteguh berita si meriah karena Yesus Kristus singgo iberitakan Paulus. Tupung sie lid guru-guru si deban si ngajarkan berita si meriah si erlawanan ras berita si meriah karena Kristus. Guru-guru si papa bebelang berita si lapayo guna nangsiken kini rasulen Paulus. Arkitikin sie perlu ya ka Paulus nuliskan surat man perpulungan Galati enda. Arah surat na enda Paulus mempetetap ukur perpulungan bahwa berita si meriah si ibrita kena labo rehibas manusia nari tapi ibas di bata nari. Si menarik agenda Paulus arah geluh ras pelayanan masuk yang buktikan maka kai si tuduhkan guru-guru tuhu lepa kerina. Sabab perpulungan Galati jine ngongida ras ngencapkan uga Paulus ngelai alu pusu si bersih ras dem ketuhu-tuhu.
Kata ras perbahanan na suwe ras sentudu ras berita si Maria. Inda mesir banca Paulus la banci idabuhkan imbangna. Labanci sitogan makambue galak nangsikan berita si Maria. Labu karena berita si Maria tapi kiteken kegeluhan galak si berita kenca. Beritakan berita si Maria lah kepebias alu kata-kata saja. Tapi harus alu perbahanan. Maka kalau si deban ngidah kredibilitas ta selaku saksi Kristus. Uga banci kalau si deban teg man berita si Maria adi kita jinepe ngeluh la suwe ras berita si Maria. Kata ras perbahanan ta harus sadar ras sendalanan. Amin. Mari ras kita tutup. Kata nu si badia nggo yalokan kami Bapa. Singingatkan kami maka berita si beritakan kami harus suwe ras perbahanan kami. Teridah ketuh-tuhun kebujuran banci terteki enda liribas kami. Sempati kami hendalankan katandu ibas kegeluhan kami Bapa. Ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Baginda renungan ta ibas wari enda. Ola lupa si like, subscribe, ras bagikan. Manturang seninanta si debat. Sehat ras menjua-jua kita kerina di bata si masu-masu. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.